Diwrnod 9, Sir y Flint. Taith, diwrnod 9. Day 9 navigation. Heddiw, da chi'n mynd I Gastell y Flint, Parc Gwepre a Chastell Ewlo. Heddiw byddwch chi'n ymweld â Sir y Flint gan ddechrau yng Nghastell y Flint. Yna ymweld â Pharc Gwepre a Chastell Ewlo. Today you will be visiting Flintshire, starting at Flint Castle, then visiting Wepre Park and Ewlo Castle. Gyrwch I Gastell y Flint. CH6 5PH. Teithiwch i'r Flint. Mae arwyddion da i'r castell o'r ffyrdd o amgylch canol y dref. Travel to Flint. The castle is well signposted from the roads around the town centre. Gyrwch I Gastell y Flint. CH6 5PH. Gyrwch heibio'r castell a pharciwch yn y maes parcio wrth ymyl gorsaf yr RNLI. Drive past the castle and park in the car park next to the RNLI station. Castell y Flint. Archwiliwch y castell a darllenwch yr arwyddion dehongli. Explore the castle and read the interpretation signs. Ardal Castell y Flint. Yn y maes parcio mae arwydd croeso i'r Flint. Mae hyn yn rhoi manylion yr ardal o amgylch y castell. In the car park there is a Welcome to Flint sign. This gives details of the area around the castle. Llwybr Arfordir Cymru. Ewch ychydig I lawr llwybr arfordirol Gogledd Cymru a darllen y stori am Taliesin yn y Mabinogi. Head a little way down the North Wales coastal path and read the story about Taliesin in the Mabinogi. Porthladd y Flint. Cerddwch tuag at Porthladd y Flint. Walk towards Flint Dock. Amser cinio. Llwybr treftadaeth. Dilynwch y llwybr treftadaeth I ganol y dref I ddod o hyd I rywle I gael cinio. Follow the heritage trail into the centre of town to find somewhere to have lunch. Gyrwch I Barc Gwepra. CH5 4HU. O'r castell, ewch i'r briffordd a throwch i'r chwith tuag at Gei Conna a Shotton. Trowch I ffwrdd o'r ffordd ddeol cyn mynd dros y bont grog. Parhewch ar y ffordd ac wrth y goleuadau traffig trowch i'r dde yn dilyn arwyddion I Barc Gwepre. From the castle, head to the main road and turn left towards Connors Quay and Shotton. Turn off the dual carriageway before going over the suspension bridge. Carry on the road and at the traffic lights, turn right, following signs to Wepre Park. Parc Gwepre.
Mae na faes parcio mawr am ddim wrth fynedfa'r parc. Ar ochr chwith bellaf y maes parcio, mae'r llwybr i fyny i'r castell. Mae bwrdd arddangos gyda map o'r parc. Cofiwch dynnu llun o fap y parc i'ch helpu rhag ofn i chi fynd ar goll. There is a large free car park at the entrance to the park. At the far left-hand side of the car park is the path up to the castle. There is a display board with a map of the park. Remember to take a photo of the map of the park to help you in case you get lost. Cerddwch i'r castell. Ewch allan o'r maes parcio ar ochr chwith i barc chwarae y plant a dilynwch yr afon i fyny'r dyffryn. Mae'n daith o tua milltir at y castell. Head out of the car park to the left of the children's park and follow the river up the valley. It is a journey of approximately a mile up to the castle. Castell Ewlo. Pan gyrhaeddwch y castell, ewch i fyny i'r man uchaf ac yna darllenwch y paneli dehongli. When you arrive at the castle, head up to the highest point, then read the interpretation panels. Cerddwch yn ôl i'r maes parcio. Cerddwch o amgylch safle'r castell ac ewch yn ôl tuag at y maes parcio. Ar ôl y creigiau coch, trowch i'r chwith i fyny'r bryn tuag at Wepper Lane. Ychydig cyn gadael ffin y parc, trowch i'r dde i lawr trwy'r coed i'r llyn. Walk round the castle site and head back towards the car park. After the red rocks, turn left up the hill towards Wepper Lane. Just before leaving the park boundary, turn right down through the woods to the lake. Gerddi Plas Gwepra. Mae'r caffi wedi ei adeiladu ar safle neuadd Gwepre. Archwiliwch ar ardal hon ar hen erddi ffurfiol y tu ôl i'r caffi. The cafe is built on the site of Wepper Hall. Explore this area and the old formal gardens behind the cafe. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hon yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.